Acholi, amira wach kama leng ati ni lutela mamegwa gitie katich pi igi. Lutela wa pegi tamo pi wan nyo pegi paro pi wan machalo anyweli me acholi dok gien gipe katich pi wan. Pod lutela mawayer gini ko weng giti katich pi igi. Giti katich pi igi ki i lutieno gi nyo ki i family mambegi ento gipe katich pi acholi. Dong abiako ni gien ma obedo ka time ki jem ma tika time ya pa weng moko cha den man me lok duju ma ana bedo ka wajane kare duju ni lutela ma megwa gipe ka tich pi wan ma chala chuli ento gitie ka tich pi igi ko tam lutua kilwagi nek eni maliet ma tika time ya pa ni ya dadani ni ka uno ni lutela ma megwa ni gimar wana da nyogien gitika chungpe kaka nyogi chungpe kaka uno kono guno neno jami alika mapol majoni gutimo. Kono neno jami mea ora mapol mano lutela watimo. Amira peny wukong. Ma chill. Ni kauno lutela wa mar wana da dano chala call Anthony na chill no mi resigning. Wajati ni president in kadong pe timo gin mo pidana ma megwa me ya pa matika to an machalo at call Anthony doc matie leader of gine tete leader pa Acholi parliamentary forum an pa bi mete ki teach amira wajati kama leng ni piluak ma mega te loyal position ma anatika teach bire. So pi man in machalo president ka pe timo gin mo an machalo a call Anthony machalo won come pa Acholi parliamentary group and I have resigned. Mini a ye gin mo no wan wa miro wanen ki bod lutela mamegwa me nyuru ka lutela mamegwa maro wana da. Ini ena yo no nyuru kama leng ka lutela wa maro wa da dokiti chungpi wan unyogiti titpi wan. Itamu ni ngo mageo akol kachil ki luak mamege ko weng me chalo Acholi parliamentary group me o nyo working out of parliament me Uganda me walini one machalo Acholi parliamentary group one wa okay ot and pe wa bidonyo I parliament matwal until the president of Uganda utimo immediate result unyo timo gain more for our people me yapa one pe will be doing at parliament matwal ka president Museveni pe utimo immediate thing me addressing pero padano ma megwa unyo anyweli ma megwa mati yapa nene na ye gin ma no mir wan wanenu kibot MPs ma megwa kong namachil pingo gin eni peter oiwi MPs se peria ria nyo pegingeu ping mabe amira wachini MPs gingeu ping mabe ento gipega tich pe Acholi gipega tich pe kaka gitiga tich pe igi kilo teno gika chiel ki family mamegi wakeru kong en man dorek pa eni mau bedu ichabit eni mau karu eni wun oner MPs zadi nenchara MPs zade kunyo angwen magu showing up pole weng pego nyurte why because of misunderstanding matikin gi kiripe mapeke kidong amir nge kama chila dani kama lenga dani Paul Lutela unyo Paul MPs magiti NRM pegi ye chunkia Acholi anytimes ma pego tie kom wan machala Acholi unyo kom dano ma megwa machala Acholi inoni MPs magiti NRM they value their political party more than the people they are leading. MPs me Acholi matutwali mati NRM they value Museveni more than the Acholi. They respect Museveni more than Acholi. Gitwer topi Museveni eto pego bitopi Acholi. Giromu ye wa dene pi Museveni eno pego bi ye dene pi Acholi.
giromo kok pi Museveni eno pe gitwer kok pi dano machalo Acholi konen kon kama lobo wa oye konen kama dong Uganda tiga cherie konen dong kumbedi kama kaka Acholi tiga cherie konen iya dane ni luogi MPs mawan watie kere iya Acholi intie neno mo meneno guluo press conference ngo geno no me luo press conference gen me katiko ka chiel me bedi press conference me gi waju loko ati ni tang pepeko meti ya Acholi kur gi waji ni wan machalo MPs me ya Acholi mok watie koman ngulok mo mir ko waji press conference kadung gin ma koman football team me wan machalo MPs me ya Acholi peti donye parliament onyo me chero addressing peko matiga time ya Acholi inyim speaker tini speaker one we are marching out we are walking out of the parliament pini one power to meteki bere parliament kun dano watiga to in cold blood kun dano watiga deno peko dano watiga to dano wakitiga treating kitine nego gichalo le konen kombere kama Acholi oye le me pak kumberi piki piera tek lo wa pi Acholi leba le timati pak piki tek dong lo pi Acholi lu kiner cher gina tata gamente ini be pe valuing dong ber penena Acholi kong chalo dano chidong wan machalo kaka Acholi nyo wan machalo Acholi watimu ngo wachogo a rebel group we kenyang pero wa watimu ngo wan machalo kaka this is the right time mauno wan machalo luwe ka chel kidano duju mona piri waki ding we umier kibet ka gwero pego matika time ya Acholi luwe we umier guchunka chel no me wero pego matiti i ka time ya Acholi pien ya dada nini gin matika time ya Acholi enini iteni right dog let loywa me kare pa coin ka wun machal luwe nyo wan machal luwe ikare pa elar he ma coin tika ne kije mapol tika time maraju in northern Uganda wa chung matek wer pe kuch chi ngo gen wan pe we pe apa ngo gen wan me bienu ke dwana chel me representing unyo me wero wilobo weng unge pero madano ma megwa nyoli ma megwa tika kar ki ye apa ki iching kor mujong ki ching madi ka chil ki ching badaru kilar ngom matika time ya Acholi ngo tige wan me repe ngo mado baba wan machalo wan Acholi unyo wan machalo kaka Acholi wan machalo Acholi we must demand our MPs to do immediate things to do something possible kwa penwu wunu tamoni ngo geo otema awen me kwanyu chim goye ne ati board president Museveni ni president you must do something. You must do something. If not, I, as General Otema Awany, I am going to resign from my position. Ngogeo! To duong machalo Secretary General me go chief board president nyome chiarati ratake president me representing unyome logo pero pa Acholi ni president you must do something for our people in Apa. You must do something for our people which are being killed by the Kormojong. Ngogeo to duong. Itamoni dong to duong dong chimeni tichitie merme goyo me foyo Museveni keken. Unyo tich pa chimpa to duong. Che me agoya me penya accountability unyo me penyo lim me chui by election keken pi candidates pa NRM. This is the right time ma umigi wa machalo to duongi umigi wa machalo General Utema umigi wa machalo ilarunek kachel ke uriem ukelo me a ko ping mu a ko ki office mo meki me chung unyo me a ko wen kachel ke win dolo ki wen me chere office pa president. President, we need you to do something to address the killing of people or the killing of our people in cold blood in Apa, then in
Eastern Acholi ngogeo owindodo General Tema Awany to duong machalo Secretary General pa NRM Oriem Okelo Hilary Nek machalo Minister of the Justice. Kachil kila mwaka kiweng bibiro mewaini, we must do something. We must speak one voice for our people. Ki work political difference, ki work party difference, o miro konki bin ki chung pekaka na machil. An machalo Daniel Soka tam matwero poke. Unyo batwero tele wana kit la tela mo. Mati Acholi ento kau dugi lok me kaga umir wan wen kong wo wego jemi mukene ni wakeme ki lok me addressing peko pakaka umir kong wakeme ki yo menerne ni kong wakunyu kaga nama chen misunderstanding ma megwani wat bidoga yela chen wabiti yola chen ento lok makelo kaga mati kelu peko mati kelu toy kum dana ma megwa enuni lok mau no me rib one machala Acholi weng no matter the party affiliation, no matter the party difference. Acholi eni dugu letba won kirunero kere apoka ngo matika time pepegin matika time kombedini kigin mau perka time karpa LRH eni let lo pa LRH bien kinego wada tung chiel pa NRM ni kondok uluka iwa wang wa joining aro group olo watwero chero wa joining gilma kiluoni Acholi ukejo watwero joining LDU chiwa mako budobe protecting our people eni ni don kono watimu ngo manyute noni omiero wakweru gamente pin gamente ene tika nyibo gin eni matiti me gin eni matika timeni weng tika time inero pa Museveni in the watch of Museveni and the NRM. Ngo kong mageo MPs ma megwa me NRM me wajene tiki President Museveni, if you have not done anything for the plight of our people in Apa and our people in East Acholi which are being killed by the Kormojong, then we are going to what? We are going to denounce the NRM. Ngo mageo Hilary Nek Ukelo Andrew Uriem kachilki MPs weng mati NRM kachilki party secretary general macharo to duong me wajene atiki president kapeti mugin mo me addressing the plight of our people in Apa, then in Eastern Acholi, then we are going to denounce NRM. We are going to denounce NRM in the whole of Acholi sub-region. What do you think is stopping these people from doing this? This will still come to the answer where by I said ni Johnny giti tampi pekaka ko gipegi par pekaka ento giti tampi igi kilutiano gi eni ka kilutien lokatima ana waja tini Johnny eni NRM kachilki lutela mamegwa gimar Museveni gloyo kaka gimar party mamegi loyo kaka pin kauno pegi maro NRM kachilki Museveni loyo kaka uno. This is the right time that they must do something for the plight of our people. Udogolit pangeo kama lutela mamegwa tika neno ne ye pangeo kama lutela watika neno ne konyengo ka initika gamo chente nyoti ngano chente ento dano ne tika to dano ne kitio liel kikome manoke tuwe kia bitita ite piri mane ne liet mapeo time isen suari mo iken ento tika time in this 21st century 22nd century in the leadership of Museveni kachiel kito duongi pin komberi Museveni gamente me Uganda teaching Museveni kachel kito duong pin to duong tina Mario after Museveni komberi. Yes, pin Uganda keep following party lowing
Chidong kadu giverbing party. Kombedika oikarme kui won machado. Acholi ubolo kui ke ni muk. But NRM. And this is the right time. One machala chuli weng umir nowa oru jemo umir wa denouncing NRM magitiki party cards nyo magitiki ngopa NRM. We must all nyo wun weng denouncing NRM. E na ye umir no manyur ko mamekwa kichwe chwin mamekwa duju. Mebiro ka jemo. Kamite ni one machala chuli wa bien wa camping on the street. Menyuru pero mamegwa. Meluo journalists wing all international journalists me bino me capturing unyo me mago jami malit matika time ya chuli. Pingo won macharo MPs opeka kelo Al Jazeera me mago gin matika time ya chuli. Opeka kelo journalists madome CNN kachiel ke BBC ke me mago pero matika time. Ngo ge won machalo ministers magitie ya chuli kachil ki MPs weng mechwalo another fresh case against Museveni and NRM government begin matika time maliet iloba chuli wuno tika neno kwene wundo tele mamekwa religious leaders won role wuti kwene cultural leaders wuno tika role wutika playing kitung kwene. Instead of luo kachokego mekelo all the religious leaders, political leaders, and cultural leaders. Me bino me addressing pero matika time ya chuli ento ineno dokni dano charo Anthony Kolgi gitika luo kachoke mo me meng mo makonye peke ibomani kachoke me verifying balalu mati ya chuli. Does it mean ni balaru pikitek lo pia chuli matika to yapa? Does it mean ni pi balaru tek bora kolgi ka chilki jo mwini ko ki bosse mu macharu salim salegi ki Museveni gini pi balaru tek loyo achuli makor mu jong tiga nego ki is achuli. Balaru kumbelong pira tek wea call Anthony. Pira tek loyo pia achuli. Pire tek loyo pidano megwa matika toya pa. Pire tek loyo pidano megwa makor mo jongti negogi ya gago kit gum. Pat mukene me tungla mo ki kakaduju ya chuli. Balano dong pire tek loyo chuli. So, akol wundo tiga mierne ni in machala kol kachil ki wundo tela mauti NRM. Dong wun wek balalo ubol bukui ka oy karme kui don ka oy karme kui wun wek Museveni ka chel ki dagone ki dong to duong ubol bukui ento actually ka wun undu do ngeo let pagin enerti chi this is the right time ma mer wun o kwe bodo kui ki ngat mo ki kem matika chung ipati pa NRM unyo ipati pa Museveni pien ka futika chung ipati pa Museveni notika representing Museveni matika nega churi. Agwajo kama leng do akanweti, it is Museveni kachiel ki family met Tutsi, Rwandese Tutsi, and kina giti nega churi. Ana the disguise of Madi. Ana the disguise of Kormojong. Because we have over 800,000 army personnel. Kirumwony. Mapari pari weng i Uganda. Ngo geongi kerugi boda. Ngo geongi me guago darme ya papir. Wan macharo anyweli me Uganda wa ngeo constitution wajo kamaleng ni titpa moñ kik police ene me guago dano anyweli kachiel kingo. Kijami ki. Kombe danti ya to ya pa. Uli kiti wao. Jami kiti ka wang i ot. Chi kombedi mon ti kwene ka chel ki police. We must wake up. We must wake up. We must fight to the last dot of our blood to protect our land, to protect our people,
to protect our belonging. Umirwa ngiwa tini Museveni kachil ki NRM government pegi mirwa dok pegu bi gwago wan kit ba gwago wan dong ungayo Museveni kachil ki UPDF kachil ki mon ki police duju me e Uganda wan machala chuli umirwa no yo me gwake ke kenwa ento pebi geno mon unyo police unyo Museveni ki jo ne mo pin gena yelu nekwa kombeli danu kiti neko ki Iapa under the watch of UPDF, under the watch of UPDF, under the watch of Museveni, Jerusalem Saleh, Kachel Kita Odwongi Weng. And they're doing nothing about it. They're saying nothing about it. What provokes me more, NANE, Museveni the food bino ka chigo wang vopa chuli me wajane ati, ni apa peke ya chuli, apa atie imadi. Ugor wuka chil ento mumer kel wuluyom chin ulok ma encouraging won ento gor wuchi wajilok ma tono chin wo wajilok ma tono chin wa machala chuli chigu wang bowa unen kira lok ene let kire so wachago gwa keken wa machala wana chuli. And this is the right time mawanero ngat mo keken mati NRM chalda mone ma megwa ina yedum kare maumir wan wachago neni Museveni ene la mone ma megwa Salim Saleh ene lo mone ma megwa jo duju magiti NRM gil lo mone ma megwa pin kaw no gel pe lo mone ma megwa no mir ku chung get wa e kare man ma tek tutwali alogo man pilo bana kilobo na lo ani Daniel Soka foyer road me podo gwo wu tuna chwe pe kagana